nilai persyak. Tanah dan kibong menyapa anak di kibri jungi na ban tiket. Lalu kiyo tiket perak kini jopek kemeliling. Dan pagong mat uya stop hal nu mengelam juga BPP. Oh ya tip imat kini kibri jungi kibalik pan tiket imat ka kataruh banyak tiket kini kibri jungi. Tegay gini menda kami sepoi depan mah. Nino penyang mana ki parti jungi kibri banjok tongin penyang independen no. Kenapa ngina mulai cupai ba kum ke NPP? Ngina mulai cupai ba le sikum kata kiseng upai ba ompriang syu kenlet no kum kirim shimet mo. Daga ma ba hayo mi kirim shimet ndai ba abu bengen form hayeng te ka ba ma ba. Mo sabar tiwan daga banian hayeng ga uniform ka ban. Tanamar kata ka daw ngire ban snutu. La tiwan daga no lintiru kum tinangalam ngen persang ban yat bana bisar punya bakum pat baru bangin lagi pat ba akibasta tiga cuman ke cikin mar kata ane kapor kalau man ai kubeng ya pergi pat ba nyendang hapanya yat ya gani galinci sakak tu gani por oh kita yang kita gendang tuai ki jungki kita yang gendang kersan ki jungki kita yang gendang bayi tingka ki jungki te kamar kata kau nah kata orang ini ban pakla kami ngamak kami ke dri ke nam ke hial kacela negara kalau dia menang kacela ke beruspa tam hari India kalau dia menang kacela ke berkiu hari India dia tumbang kalau mentah kalau kelalong kacela ke betuk hari ini disini orang itu ada prasiteng ada kaar siteng menstep bon habangadon ngayo tendu beri hante for office tuan ki beri na keleng dari na do na gentles nang ni na West Castles kiwan bani yam hadu bangana solar band ke klip Namar beli, namar abang tahu percaya. Ngai kita ke cintok, ngai ke cintok, jugi kepada semua sangsa. Dan diberi di bahagian pasai ini kita kisah. Sedu salat kau sini jangan apa kita di MLI jugi kentre pasai ini kita kisah. Dan diberi kita jigi ada jing yakendo, kacing ban jugi cintok ada pang ke sitom. Balik kini kali longkumi, balik kali longkumi. Kata ada sarkar kayu MLI. Shipolak Shisnam Balang Bangladesh Kendo Pon Gibril Watch News for Gentiles Kang Empat ni MDC Dengan anak Ulpra MLA dengan anak Ulpra Tak mentah apa ketika MP Ismong Tengin anak saya ke Kongres mentah Kita pun kita gibun tak Kita nabung apa Ulpra Nalantang MDC Bana kata ka MLA Nalantang kata ngam arti yang berbohong Bana ka live Gibril tuli Ki constituency Gibril Kasih Gentiles Ultra unyok baik ke live sound unjok baik ke live sound tli constituency but kunna mana menta what to